ka ki da zat ka sali kuki ne te ka sali ka tam naw long na condemn sada ultimatum mi haira maheng sanga kha ukrul district le kuki ma zat ngasak marada hang machin haira Manipur ADC election wuivang former members pina governor lik ngagaw haira Kayang ator, aja Tangkhul Express Pvt pau Ringyaophi Ningshen ina pami dalei, pau ping may saina nang rumsa. Ukrul kakida zat kasa wingara khalei kuki mi ping na etek kasali kathok tam naw long kala Tangkhul Naka Valley Students Association na makhamya pongshok ta ultimatum mi haira. Aja hon direct magada tharuk na zin ukrul ka khawai zat kasa wingara khalei kuki mob na etek sada driver kala passengers being assault sahawa da katam naw long khani jina kantem kasa chan pau shoka. Ochochi Mongkot Jibu village li ka shokna kala chilation of passengers akha kala winger driver li saza hawa da hanga. Chan pau ji wathi shuta Mongkot Jibu village chief jina zam manghai laga passengers being chili threaten sahawa da long khani jina makhamya pongshoka. Ukrul Imphal Shongfu pam le kapam Kuki community na Shongfu kazat naw pingli chada makhanga yi ot kasa hina khare maning manada katam naw long khani jina hanga apam jile chingri khawai hotnara la Kuki ping hina kachang khat chingri kahai maning ga chang mana ga chi chithai haira kala rod khamra tu shot khawai provoke searching dalei ga jil hang sanga 2023 kharam ka thum thang ochot chi na thuida ituna chingri ka phaina okthui khawai ka sa ji yangkhaida khanga jand maga thukna da khui hawa ga chila hang sanga khon ga zar du shot ma shok le khawai la maheng sang khawai da Tangkhul long re Tangkhul Naka long nala press chanbao rashungda shongfu ga zat pingli mashe khut khawai hang machin ga haina kala Tangkhul Naka long na Kuki village chief pingli ka zipla pamngurum ga haina da katam naw long china hang sanga kha long re na hang ga hai ngasan ga hai saikorali Ukrul Imphal Shongfu NH 202 pamni khalei Kuki khung pingna yangkhaida discard saga hai thahaira kachi kathok tam naw long kala Tangkhul Naka Valley Students Association jina kapi shoka shokta khalei hi wuivang hang khamatin leisalala mathai khami wuivang kala kharam kazat pingni shai ka khut rek ka khrek shok chida khalei wuivang katam naw long kala Tangkhul Naka Valley Students Association na ultimatum mi haira aja hon thang we ocho chili kazang miscreant ping ji pung magada mati welung le produce saluda aya direct magada shini thang ultimatum mi shokhaira aya we ina shan pokta atam khami alungli mi ping chi makhuira kha sakla ga hai maphung kharar consequences samphangra da hang machin haira ultimatum khami chili maheng sanga kha NH 202 Imphal Ukrul Road le Kuki kazat kham chaw kham haura kala Ukrul district le Kuki akhla mazat ngasak marada hang machin haira ultimatum juwati shuda masa rang lakhaina tangda action khwiwara gaje hang machin haira chanpau hi kathok kadam naw long president mashung mi jingkhai general secretary ungmayung sayai Tangkhul Naka Valley Students Association president mathing so jajo ina general secretary warngachan muiwa atumna shoisada mikashokna Manipur ADC elections atam sangna panraga hai maramli ninga creek pongshokta autonomous district council ADCs with former members being a governor li ngagaw haira Atumna aya Raj Bhavan Imphal Governor Ajay Kumar Phalale sampangda maram chuivang memorandum misanga elected bodies makhalei ADC elections makasa hina kapung apam sajida khalei maram phejithaida ADC elections che thakta sangasa khawai kankhana phaikar khui mikhavai former ADC members being jina governor linga kawai hongpung awungshi thotrincha nizimik shang mazang manada hungshi group na kahangli hongbung simik shang na makhamya ngawaw haira itumna phaning ungpai hongbung ahungshi li zimik shang mazang manada hongbung hungshi shangwana press chanpauli chishada thotrinjan yunung laga mainaw ngara ko thumwe khangacha salai aming mangang ningthaucha ngasa sayaji mangang he Tangkhul li hungshida khalat ka shokna da claim sai hongbung hundung thotrinjan kala meite puyalila hongpung awunga shi shang zimikta malaisalak manada hungshi shangwana claim sai ka hongpung
awung shili zimik shang mazang manada hangda khalei ji mama shung manada aya hongbung zimik shang na ribadal mishokairan hongbung zimik shang na kahang tangkhul zimik shang we geological kala meteorological research work ochi 1950 kum hongbung wo es ralo we tamni haupoka 1955 kum es ungnau yo zimik na ungpam ka khuya tamnila research ochi sa sai da hangam es ungnau yo zimik na awe khanawa kaksui 2008 kumaina tangda shangnau zimik ina hongbung village munga kaji practical evidence leida legaji hongbung zimik shang na hanga shang zimik ki materials tong khawai kakhui maning mana genealogical history phakashok kharar thought na hotna mi haida khalei chili khanui thotna khayashida kala machut mida khama shunga shongza ji shurada khalei na gaji hongbung zimik shang na hanga hongbung hongshi shangwanarida chisha thaira ka sa thi shuda hongbung hetman es ungayung peter nala tangkhul zimik shangli hangda agacha hongbung oji zimik shang weimi maning manada tharmi ga haina ji hili hongbung zimik shang na tharmida hitada hanga hongbung hetman es ungayung peter na shangjili mingjan masa satuda tangkhul zimik shang hetman's liswena kushok khawai hanga Kana tangkhul or hongbung zimik shangli blood dice malay managaji mahang mana. Jiwaya teshuda tangkhul zimik shangwe secretary jina sangai newspaperly clarifications shock kamina. Ka hangda kalehi zimik hetman lis jili magazang witwina. Zimik shangli blood relationship khalei makhalei kahang maning manada hongbung zimik shang na claim sai. Hongbung zimik shang na hitada la hanga gaja how hongbung ahungshi organizations hili Shimre ina Shimra zangda organizations ji social kala cultural upliftment wuivang mang mana. Jitada sada hongbung village li shang leikasa malaikasa geological existence maramdi tuidak tagi kachi pangshap hongbung ahungshi organizations wili malay mana. Jiwe maramli ngasan ki kachi kala tuidak tagi kachi authority jiwa hongbung village authority wi li khalei da hongbung zimik shang na hangsangam. Jitada sada how alungli zimik shang mazang manada kahang ji customary or legal validity malay mana ji haira sada khalei ji hongbung zimik shangwi ming zakshi khawai kasana gajil hang sangam ajala khaina chinawara kuthum thangal kharara hongbung kakhane kala meitei paishoda kahang thorinjan jili khikha khangayat maleila rayam kala khaning kahai ngalungli phaijon la aming kazang jina May now ngara katumwe blood dice laya kajili katoma da hongbung zimik shang hanga. Kala karara abung tangal tuwe ngaririk mention sahidale. Ka aming kongre kongde hina karara na kajijiva hongbung tangal kala meite genealogical history li mazang manada hongbung zimik shang na ngahan kahaira. Kala tangkhul tuwe na ahungshi gajihiva shampat ina awunga wishangli kahangna. Ka hungshi kaji kahong maju hina awunga shang aming nata khalat ka khui ji ungtarala kaji khangahan sai hongbung village mangli maningla tangkhul khungli hungshi de gazat shang malai mana kala hungshi shang laya kaji hi shada jingkum madi phanga mang thathar da hongbung zimik shang na hanga kaji cha shui genealogical flatline research kasali khayat malai mana Ka katewi genealogical historical facts li interfere kasama mashung manada hongbung zimik shang na hangam. Thar kami hi hongbung zimik shangwi chairman, vice chairman, secretary kala joint secretary na shoy sada mishoka. Hindu naupingwi kamadaya panit Jagannath Rath Yatra kamayon ling asunda Manipur we Kang festival hapokhaira. Shitka sang bingna atum we varie Jagannath Balabhadra kala Subhadra Mimand Kapung Chariots Kangakun Angranangi Imphal Kala State Apam Datay Dali Mayon Pokhaira Manipur Governor Ajay Kumar Pala Nala Panit Kamyon Jili Vazangda Imphal Di Khalei Shri Shri Govindaji Temple Di Valaga Sahav Asaya Kang Festival Shalam Kamining Asoda Governor China Manipur Jingri Kavai Kala Lekhaya Wuivang Saha Kasa Pongshoka Rath Yatra Kamayon ji Shri Shri Govindaji Temple di Jumei Twida Mayona. Manipur Department of Agriculture na Lui Khwanau Pingli Har Aman Pai Mida Bek Ting Hang Chiko Langda Yangmichingda Jidale.
Shorkar na mikashok chanba athi shurta state hui district thrada thruk we farmers pingli nim godet Uriya har pek ting hang chikoda katum shamati hang shni de khani yaumi haira kalachi kachang hiwe alungli khuigaga special campaign azingli yaw khamina da hanga Uriya ji aman pai meda pek akali lupa shakhani hang shni na khamina kalachi designated apam hang phangata matili pai mi haira chi main campaign chili langmeda law and order shake khut khalei apam ka thumni department na special distribution scam makhok mia chi dale Kem hili Uriya kala thaimachi yangmiachi. Peter Salam Director of Agriculture na IT Pauli kahang Zadra kahai atam ni rot kamrat wuivang na har masam pangrerla rahai kasa farmers pingli rashungda initiative chi kakwina. Department china district pingwi agricultural officers pingli Uriya miwafura mavakapei rang kachi abam pingwiwang special camp samifura da hangam. 2029 World Police and Fire Games Makok Mikhavai India li kabang haira Games you will host country sa Khavai Bharat li kabang haira the Union Home Minister of Cooperations Amei na Ringyaophi Pongshoka Twitter platform li Union Home Minister ne kahang 2029 World Police and Fire Games wuivang Bharat li host country sa da designate sa kahai hi Indian regional saikorali wuivang maikaya Ringyaophi otna Games ji makok mikhavai khamaya samgapang hi India with sports infrastructure mathasang global recognitions samgapang nada shan hangam World Police and Fire Games chili ogothui abang tatei de we police fire kala disaster service we mi pingwe ngariang han khwikagi jina chili sports hangphanga langda we ngahan khwikara Games ji Ahmedabad li rungmira kala china Ahmedabad hi sporting designations khangasa stager Gaga shungwe majudna da shanak masochmiya. Zingshat number Masada National Highway 37th Infal Silger via Chiribam Shongfuling Alei Kamin Shokli Haira. Ayang atorno ni Luwang Chungala Ramkul Kung Matakli Alei Min Kamda Janre Jilikari Traka Panhawa. Officials na kahang ngalay kamin jing ator pung panga shikalik shokta meters hang panga shika sazahawa. Wad kapungkari silger shong ina jiripam kawungala kamasai kari imfal na Assam han kabaping panhawa. Apam jili shongfu at sadaklay ABCI na agapsingda ngalay ji mikhavai kasa pau sampanga. Manipur Police na kahang security force kala CRPF convoy nala Shongfu mikhavai o chili nga John Midale. Ayang ator wing alay kaminji mashok rang lakha janray jili wad kapungkari shaka hang shini makan kui haira sayaji. Vulnerable apamli security maling meda haidalay kala district the data checkpoints shaka abatra haidalay the police na hanga. Manipuri cinema luiram wantok kameli Kazang Dr. Arambam Lokendro li Manipur State Film Development Society MSFDS na Lifetime Achievement Award mihaira. Dr. Arambam Lokendro na screenplay writers, actor, filmmakers kala film academicians sada Manipur with filmmaking li mashimit kapai otingrut kui mihaida le kachi society jina kapishoka. Manipuri feature films career Madam ki Manipur Sem Kashokli Arambam Lokendra Singh la Kamataya crew member akasada zangam. Kala Manipur with theater Luiram di Kamataya Otingrut Kwimi Haidalaya. Manipur li alternative theaters with pioneer la Kangasa Dr. Arambam na Aryan Theater kala Forum for Laboratory Theaters with Zingli Ot Kasali performance mga aina political violence gajam kangai ethnic identity hikathali kangache maleilak confront sahay dalei da MSFDS na masotmiya. Manipuri cinema hau kopok atam eina hak kasang re kasang li Arambam na otngrut kuira mishum haidale awena Manipur cinema intellectually aesthetically kala academically katong sampangada MSFDS na hangam. Arambam hi Kareli Manipur University's Audiovisuals Research Center Professor kala head sasai. Ana academic ina activisms ngashimida kaya hi sampang ngayilaka gaji society jina hanga. Lumshilauli makanda visionary cultural activist Arambam we take vakala scholarly approach na Manipuri films shape saga kwili John Miyaji.
1939 li kapara Dr. Arambam Lokendra Ajukum Zingkum Hangjishata through Kashungairam. Awi Mirin Kala Otingrut Kwimik Hygiene Creative Community Wuivang Makadanga Kasat Kami Nasara Gaji Hangda Arambam we Artistic Shongzali MSFDS na Lifetime Achievement Award in eina kayakha Pongshoka. Let Luida Ajiwi Kamadaya Bauping. Ukrul kaki da zat kasali kukine ete kasali katam naulong na condemn sada ultimedium mihaira. Maheng sanga kha Ukrul district li kuki mazat ngasak marada hang matin haira. Manipur EDC election wuivang former members pina governor lik ngagaw haira. Achiwi pau hiling chang haira pau ngana da Nathum saikorali Ringyaophi kala khamhai zimik shong asaseran.